kākahui tēnei rā e hoa mai, e titiro nei ki ngā mahi a ngā tangata tui. Kākahui kei tēnei takiwa o tāmaki, arā kei te tiriti o karanga hape, nā reira kia titiro tātou ki ngā momo kākahui tapahi ana, utonu mai. Ko ngā kākahu o Demonic Intent. Ko te momo wairua a Demonic Intent, he wairua ōpaki, kāmutu, he wairua Māori. Anei, tēnei panekoti no Demonic Intent, ko te panekoti e mau ana hau no Demonic Intent. No reira, mihi mea te piringi koutou ki te kite i ngā kākahu. Tapahi ana, utonu mai. Dmonic Intent he iwi rātou, ka whakakākahu rātou, ia hau, no reira ngā kākahu katoa ka kite koutou, ki matakana, koe rā katoa ngā kākahu no Dmonic Intent. Kei te rongo au te wairua o tēnei momo puehu tira marama nei. E te kite nei koutou? He mihi nui tēnei ki AOK he rā whakahirahira rau atu. Hoi anō, anei ko ngā mata ātāhua rau atu. Kei muri i enei o ngā kākahu tapahi ana ko Max, ko Charles, ko Chris, whakapātu ki tā rātou whārangi, pukamata ko Dmonic Intent, hoi anō he rā papairau atu, tēnei, kā mutu he kākahu pairau atu, enei hina rā, koutou katoa.